Cabang Makassar Kang Mas Sudadi, yang saya hormati, dan Pamter Cabang Makassar Kang Mas Syekh Jihad, yang saya banggakan warga-warga PSAD dan adik-adikku siswa Tuti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga pada malam ini kita bisa hadir dan bertemu di tempat ini. Untuk mempersingkat waktu, agenda yang pertama yaitu pembacaan surat Yasin, yang kedua pemotongan tumpeng. Untuk pembacaan surat Yasin akan dipimpin oleh Kang Mas Syekhul Jihad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ta'atu. Yang berhormat Mas Haji Sunarji, Mas Sultan Sabar, yang saya hormati Ketua Harian Kalung, dan seluruh saudara-saudara, adik yang saya cintai. Malam hari ini kita berkumpul bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan, sekaligus acara buka lahan. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di sini, tempat ini menjadi lebih barokah, lebih bermanfaat, khususnya buat kita seluruh warga persaudaraan yang berarti, dan juga kepada lingkungan sekitar. Amin. Pada malam hari ini kita membaca surat Yasin. Tujuannya yang pertama adalah mudah-mudahan selama tempat ini kita pakai aman, nyaman, dan tidak menimbulkan permasalahan yang serius baik kepada kita maupun kepada lingkungan, dan mudah-mudahan selama latihan berlangsung yang dilaksanakan ini bisa berjalan dengan lancar, dan adik-adik yang berlatih di sini bisa mendapatkan ilmu, khususnya ilmu persaudaraan yang berlatih, yang nantinya akan bermanfaat barokah bagi dirinya, bagi kita semua, dan bagi warga sekalian kita. Untuk kita mampu melakukan baca surat Yasin dengan iman yang tidak membawa hubungan dan tidak hafal, tidak usah dipaksakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an innaka minal mursalin ala siratin mustaqim tanzilul azizir rahim litunzira qauman ya'lamun qawlan laqad aqamna ala yawmin la yu'minun illa وجعلنا
تكفرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إليك أعلى الدرجات وتبلغنا بها شرائط من جميع الخيرات في الحياة والبعث اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان المنافس عن كل مديون سبحان المفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكافر والنون سبحان من إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عني همي وهمي فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله ما شاء الله لا يشرك إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يشرك إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا خلق إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا مالك ويا نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين